Il-Forzi Armati ta' Malta kkoordinat missjoni ta' salvataġġ għal 19 l-immigrant li telqu mill-Libja fuq dajsa tal-fiberglass u spiċċaw f'periklu f'nofs ta' baħar madwar 50 mil nautiku il-bogħod minn Malta. Il-Forzi Armati rċivew informazzjoni mill-Gwardjani tal-Kosta Taljani u anke Libjani u mal-ewwel intbagħtu ajruplan u bastiment sabiex isibu u jsalvaw lil dawn il-persuni. Ftit wara, id-dajsa bl-immigranti abbord spiċċat f'diffikultà. Iżda kif instabu, l-immigranti ingħataw life jackets mill-Forzi Armati Maltin wara li nqalbet id-dajsa. Mit-19 l-immigrant, 17 il-persuna ġew salvati mill-Forzi Armati mal-ewwel filwaqt li bdiet tfittxija għal żewġ persuni oħra li kienu mitlufa fil-baħar. Aktar tard iż-żewġ persuni mitlufa nstabu u tellaw abbord il-bastiment tal-Forzi Armati. L-istqarrija tal-Forzi Armati ta' Malta ttemtejt li fost l-immigranti kien hemm mara tqila, tarbija u 17 il-raġel u li kollha jinsabu f'saħħithom.